Akkas jedheen xiqqoo isinitti dubbadha. Yeroon kee ga'eera. Nama sibira jiru ergaan kun keetii yeroon kee ga'eera jedhime man. Dabaliti yeroo kee ga'ee jedhime man. Achi darbuus hin danda'u jedhin. Boodatti deebi'uus hin danda'u jedhin. Amma jedhime maalo. Yeroo isa Waaqayyo siin jedhee jedhin. Yeroo dhimmi keetti xumuramu jedhin. Yeroo dubbiin keetti raawwatamu jedhin. Yeroo mul'ati kee goolabamu ga'eera jedhin maalo. ጩና አንድ ላይ ጊዜው ደረሰ በሉ ባካችሁ። አንድ ላይ ጩና ጊዜው ደረሰ በሉ ባካችሁ። እጃችሁ ከፍ አድርጉና ያ ጊዜ በሉ ባካችሁ። እግዚአብሔር የነገረኝ ጊዜ በሉ ባካችሁ። የተባልኩት ጊዜ በሉ ባካችሁ። የተነገረኝ ጊዜ በሉ ባካችሁ። አሁን በሉ ጩና ደረሰ በሉ ባካችሁ። ደረሰ በሉ ባካችሁ። ደረሰ በሉ ባካችሁ። ደረሰ በሉ ባካችሁ። ደረሰ ደረሰ ያ ጊዜ አሁን ደረሰ። እግዚአብሔር የነገረኝ ጊዜ አሁን ደረሰ። ያ የሰማሁት ነገር የሚፈጸምበት ጊዜ ደረሰ። እግዚአብሔር ያለኝ ጊዜ የሚፈጸምበት ጊዜ ደረሰ። የተናገረኝን የሚይዝበት ጊዜ ደረሰ። የሰማሁትን የማይበት ጊዜ ደረሰ። ያለኝን የሚጨብጥበት ጊዜ ደረሰ። እግዚአብሔር ያለኝ ጋር የሚያገናኘን ጊዜ ደረሰ። አሜን ሃሌሉያ አሜን ጁናድ ላይ ሃሌሉያ በሉ ባካችሁ። ሃሌሉያ የሮቱ ጋር የጀራሜ ባሎ የሮቱ ጋር ደበላ የሮቱ ጋር የጀራ ደበላ የሮቱ ጋር ሰዲጉታ የሮቱ ጋር የራባ የሮቱ ጋር ታውቃላችሁ የእናንተ ጉዳይ የጊዜ ጉዳይ እንጂ የእውቀት ማጣት ጉዳይ አይደለም። የዶክመንት ጉዳይ አይደለም። የሥራ ጉዳይ አይደለም። ጉዳዩ የጊዜ ጉዳይ ነው። ነመሰንበረ ጅሮን ኢሚኮ ይዳኔ ኢሚኮ ሲሉማዩ ዲማየሮት ይራን ሲሉማዩ ዲማየሮት ወንቲ ሁንዱ የሮ ዋቀዮት ጋፈተው አከም ጋሪ ከናፍ መጫፍ ቁልቁሉን ለለበ በቆና ሰዲ ነቆብሰ ተቆረቲ ወንንዱማፍ ዩ የሮ ቀባጀ ወንንዱማፍ የሮ ቀባ ሰናፍስ ከናፍስ የረቱ እንደውም መጫፍ ለለባ ደለቹፍ የሮ ቀባ ዱፍስ የሮ ቀባ የራ አማ የሮት ሰልበቱ ሚቲ የሮን ሰልብና ባየን ስረ ደርቤራ አማ የሮን ኡልፍነ ከገየራ የሮ ደበርሲቴ ባጎቴ ዱዱቤት ደብቴ ላሉ ደንደሳ የሮት ትርቅምፈት የሮት ነመዳብደ የሮት ቦስ የሮት ከደት ከደት ከዳጋሙ ዋንድ ደስት ፈካቴ የሮት ዋቀዩ ከንኮታናን ዳጋው ዲዴ የሮነት የተጀራ ዋቀዩ ዳጋው ዲዴ ሚት የሮ ኤጊስ እንጀራ ጅራ የሮቱን ገኘ ሲንጀራ ጅራ ነሚቶኮ የሮ ዳማ የደሜ ማሎ ወንቱን ድኑ ማልቀባ የሮ ቀባ ዋኑንዱ ማፉ ዋቀዮ የሮ ካይራ የሮን አርከ ዋቀዮ ከሰውቱ መጅሩ የሮ ሲሙረሜ የሮ ኢትሲፍ ካሮርፈሜ ሰነብራ አመጋውቲ ነርከ ጅራ ጀዴ የሮን በዘር ዋቀይ ቦርዮ ሲንጀዴ አትገቲት ውጥ ፈትፍ አረሲን እንጀዱ አኩመ ዱበርቲ ሙጫጀ ሰገል መለንደኝ አኩመ ጋፈ የሮን ከሞዩ አትዲዴ ደምተ ዩስዱ ከፊጌ አርጋቱ አልቶኮ ቶኮ ዋኑ መጎቹ ደንደሱ ዩዮተኤ የሮ ዋቀዮት ዮተኤ ጋሪታ ቢቱ ደንደስ ሰገሩ የሮ ዋቀዮት ዮተኤ ቆርማታን ቀብ ኮንኮላታ የሮ መለ ቢተመ ዮይነ መገጫ ወይን ገለገላ ቢቱ ደንደስ ቢቲን የሮ ዋቀዮት ጀድ የደባስ ሀረነት እንዱበቱ ታናን ዲመኮን ቀብዱ አትጀተኒ ወልዳ ደጠኒ ዋቀዮቶ ኦማስን እንዱበትን ጋፈ ደርቢተን ቶኮ ቤቱላታ ጉያሰነ ዋቀዮ ከደተ ከሰን ዳጋውዲ ደሚቲ ዋቀዮቱ ከደተ ከሰን ዳጋውዲ ደሚቲ ዮሐንስ በቆና ለማላኮሰ ተኮ ካፍተኒ ጋፈ ይላልተን መንደረ ይሁዶታ ከሳ ቃና ከንጀደሙ ገሊሌቲ ጭደ ጉዳ ተኮቱ ቱሬ ጭደ ከነረትሞ ወይኒን ጀላ ዱሙ ሻርግቱ ወይኒን ጀላ ዱምናን ነምችኩም ሙከ ቀበታ ደበ የሮን መቻኤ ገረት ገረገሉ ደበረከቱ አርጊቱ ማርያም አቲ ሳዶ ሰነጅርት ኢየሱስ ሚራክል ይጎቹዳን አከበ ከመ ሁንዱ መነማቱ በከ
karaa kam dhanneetti manna eenyuun dhagaa jedhanii barbaadani. Yesuus eenyuun dhagaa jedhanii gaafa barbaadanu Maariyaam haati isaa kunooti. Isee jalaa zoorri hin jedhu gara bitaattis gara mirgaattis hin jedhu. Jaarsummaatti erganna karaa Maariyaam nu xumurama jedhanii ergatan dhimmi kee karaa Maariyaam hin xumuramu ofumaaf dhufee xumura Yesuus. Namni tokko dhimmi kee karaa Maariyaam hin xumuramu hedhiime maalo. Maariyaam dhatteetu maaloo isaanoo dhiphataa jiru innoo rakkataa jira qaanaanoo kunooti cidichuu akkasitti badeera inna Waaqayyo akkas jedhe. Dhimmichi dhimma cannaqamoo otoo hin taane dhimma yerooti. Dhimmichi jedhame maaloo dhimma yerooti jedha. Dhimmichi jedha dabalaati dhimma yerooti jedhame maaloo. Dhimmichi dhimma ebelu boo'eedhaaf godhamu ati dhiphatteedhaaf godhamu otoo hin taane guyyaa murameef yeroo murametti kan siif qophaa'e Waaqayyo kan sii kaa'e tokko jira. Saatii ja'a jennaan saatii ja'atti sii dhufa Yesuus. Saatii sagal jennaan sagalumatti dhufa Yesuus. Imimmaan kee yoo irqinfattee boosseena dhaga'uu didee jette si dhaga'eera Waaqayyo. Dhiphina namichichi golatti godhaa jiru sana Waaqayyo argeera. Waaqayyo argeera. Isanni wayniin jalaa dhumnaan cannaqamu Yesuus argeera. Maariyaamtu dhaqee itti himeef miti. Silumaa beeka. Dhaqxee gaafa isheen itti himtu garuu akkas jedhe. Dhimmichi dhimma kanaa miti. ጉዳዩ የአማላጭ ጉዳይ አይደለም። ጉዳዩ የሰው ጉዳይም አይደለም። ጉዳዩ የዛም የዚህም አይደለም። ጉዳዩ የጊዜ ጉዳይ ነው። እሺ ሰውየው እስከዛ ያልቅስ በቃ እስከ ጊዜው እስኪደርስ ታለቅሳለህ። ጊዜው ሲደርስ ግን ለቅሶን በሳቅ ያሳልፋል። አማ የሮን ገውትን ማቦስ ናና ምቸከነ ማልጎና እናን ዋኑ ማን ይጀዱ ዳጋ አጀዲትሚ ይሬ አሁን ለነዚህ ሰዎች ምን ያስፈልጋል? ስብከት ያስፈልጋቸዋል። ለተጨነቀ ሰው ስብከት መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ለድሃ ወንጌልን ሰብክ ዘንድ። ድሃ ድህነቱ ይረሳ ዘንድ ወይን ጠጅ ሳይሆን የሚያስፈልገው ወንጌል ነው። ድሃ ወይን ጠጅ ሲጠጣ ድህነቱን ይረሳል እንጂ ድህነቱ አይጠፋም። ወንጌል ግን ጸረ ድህነት ነው፣ ድህነትን ያጠፋል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳቂቲ አከስ ጀዲ ለለብ ጀዲ ማተዱረ ከነፍ ኢየሱስ ማለን ጀደ ጀናን ኢሱ ማዳጋ እንደመስብረ ጅሩን ኢሱ ማዳጋ ይጀዲ ማሎ ማርያም ነቴ አከስ ጀቹ ጀልቀብደ ኢሱ ሚላቹን ስሙ እንሰ ጀዱ ዱብ ዳጋ ኢሱ ማን ዱበት ዳጋ ኢሱ ማን ጀዱ ዳጋ ዋዋቀ ጀዱ ዳጋ ሚለሳ ጀለታ ኢሱ ማቦ ማማ ኢሱ ማጋፈ ዳጌሰን ቦይቺ ከሰን ኮልፈት ገዲ ከሰን ገመቹት ዳቢስ ከሰን አርገቹት ሂንጌ ተረማ Maaljere Waaqayyo dhimmichi dhimma yerooti. Nama sabira jiruun Waaqayyo dhimmichi dhimma yerooti jedhee jedhi. Dabali dhimmichi dhimma yerooti jedhee jedhi. Fayyuu keetiif yeroodha jedhaa jira. Geeddaramuu keetiif yeroodha jedhaa jira. Harka kee ol kaafatte ergaan si qaba. Waaqayyo tun gara kanan dhufin akkas naan jedhe. Barii sanbata barraaqa ganamaa namoota jiraniin yeroon keessan gaheera jedhi itti minaan jedhe. Ofirran dabarsin namatti nimin iyyooma ta'e rakkina qabaadhu waa ta'e barri maal keessa taa'e. Waaqayyo abbaan koo garuu akkas naan jedheera dhimmichi dhimma yerooti. Amma wanaamaaf rakkadhe, amma wanaamaaf beele, amma wanaamaaf nabe, amma wanaamaaf ciigaame jette dhimmichi dhimma yerooti. Amma garuu Waaqayyo dhimma kee xumuree dhufeera. Amma wanaannatitti dhiphataa turte waan maal hin geenyeef yeroo waan hin geenyeef amma garuu dhimmichi dhimma yerooti yeroon kee xumurameera. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 57. Dubartiin ji'a 9 mucaa garaatti baatte maskaramitti naafa darbu yoo jette hin darbaafi. Amma yeroodha waan ta'eef darbuu hin danda'u hundinuu dhufee harka kee irra gala. Dhimmichi dhimma yerooti yoo jette harka kee ol kaasi dhimma beekumsaa miti dhimma dookimantii miti dhimma fira dhabuu miti dhimma nama dhabuu miti amma simboon si dabarsa ameen jedhati. TV hand of God barri kun bara simbooti simboon si dabarsa ayyeeti ameen jedhati. Lafa namoonni galanii turuu hin dandeenye situ galee tura galgala kanaa kaase. Lafa namoonni galanii ari'ataman ati galuu galtee hafta galgala kanaa kaase. Lafa namni ol galanii tuffataman ati galuu ol galtee ulfeeffamta ameen jedhiga. Ameen ameen ameen. Lafa namoonni ol galanii waa dhabanii ba'anii siif siqqee sibiilaa kennama ameen jedhidha. Ameen ameen. Namni tokko iyyiti simboon maal namaaf hin goone jedhimee maaloo. Simboon maal namaaf hin goone. Waan hundumaa namaaf godha simboon. Maariyaam ergamaan Waaqayyoo dhufee nagaan siif haa ta'u jenna. Waaw. Maayini nagaan akkasii argeen beeku nagaan siif haa ta'u keessa waan guddaatu jira. Achi gadi baatee arraa kaaftee Waaqayyoon duratti simboo argattee taa'ee. Kanaaf
ilma dhiiraa deessaa maqaa isaas Amaanu'eel jetta. Amaanu'eel jechuun Waaqayyoon wajjin jechuudha. Maariyaam ergaa kana dhageessee gadi baate akkas jette. Dhaloonni hundinuu har'aa kaasanii simboo qabeetti anaan jedhu. Gadi baate harka keessisee kaa'atte har'aa kaasee dhaloonni hundinuu qulqulluu naan jedhu. Har'aa kaasee dhaloonni hundinuu simboo qabeetti anaan jedhu. Maaliif jennaan ergamaa Waaqayyoo ergaa fidee akkas naan jedheera. Ati Waaqayyoon duratti simboo argatte. Barri kun TV and of God family isaati hundumaaf duuka buutota isaa hundumaaf bara simboof bara suurraa ta'eera. Ameen jedhat. Warri simboo qabanu akka Asteer ol galanii siiqqeen sibiilaa ol kaafamaaf. Warri simboo qabanu akka Maariyaam mucaa Amaanu'eel jedhamu qabanii harka isaaniitti Waaqayyoon galateeffatu. Harka kee ol kaasi simboo edhime maalo. Dabali simboo edhime maalo. Qabeenyi waan inni hin binne simbootu bita. Bara kana konkolaataan ati bittu qabeenyaan otoo hin taane maaliin? Harka kee kaasi simboodhaan edhime maalo. Balballi ati bantu simboodhaan, suuqiin ati bantu simboodhaan, piroojeektiin ati jalqabdu simboodhaan, tajaajilli ati jalqabdu simboodhaan, mana kee simboo Waaqayyoo galeeraa, hojii keerra simboo Waaqayyoo galeeraa, simboo Waaqayyoon biraa ta'e dookimantii keerra simboo Waaqayyoon biraa ta'e mana keerra, simboo Waaqayyoon biraa ta'e faayila keerra simboo Waaqayyoon biraa ta'e mana keerra, qodaa ati itti fayyadamtu irra soofaa irra teessura simboo Waaqayyoo seefaa uffifama. Harka keessa walitti buusaa Gooftaa galateeffatu. Dhimmichi dhimma maaliiti? Dhimma maaliiti? Kanatti gadi qabamaa turte. Kan abbaan arge nagaasi gaafannaan nagaati gaafannaan si jala qabuu didan. Silkii dawwallaan si kaasuu didan. Gara kee ilaaluu kan dadhabanii fi dhimmichi dhimma yerooti. Mee dhimmichi dhimma yerooti jedhi. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:57. Elsaabeet yeroo da'umsa isheetii geenyaan ilma deesse. Olloonni isheetiif firoonni ishee araara guddaa Waaqayyo isheedhaaf godhe yommuu dhagaan isheedhaa wajjin hin gammadanii. Amma Elsaabeetiif maaltu gahe? Yerootu gahe. Yeroo maali? Yeroo da'umsa isheetii. Yeroo da'umsaa jechuun yeroo lama ta'uu, yeroo baay'achuu, yeroo barakachuu, yeroo isa barbaadan harkatti qabachuu, yeroo hawwii kaleessaa bira ga'u, yeroo ceephoo kaleessaa ofirraa gombisanii darbu. Yeroo da'umsa isheetii geenyaan አማርኛው እንደዚህ ይላል ኤልሳቤጥ የመውለጃዋ ጊዜ ደረሰ ወንድ ልጅም ወለደች ጎረቤቷና ዘመዶቿ በሙሉ እግዚአብሔር ያገነነላትን ምህረት አይተው ከሷ ጋራ ደስተኛ ሊሆኑ ወይም ደግሞ ሊደሰቱ ወደ ቤቷ ሄዱ ገረመነሽ ዴማን ወደ ቤቷ የሄዱት ሊያመሰግኑ እግዚአብሔር ምን ስላገነነላት ምህረትን ስላገነነላት ቸርነትን ስላገነነላት አንዳንድ ሰዎች ዛሬ ማለዳ የእግዚአብሔር ምህረት በእናንተ ላይ ይገናል የእግዚአብሔር ልዩ ቸርነት በእናንተ ላይ ይገናል ከምህረቱ የተነሳ ተፈወሳላችሁ ከምህረቱ የተነሳ መውለጃችሁ ይደርሳል ከምህረቱ የተነሳ በረከታችሁ ጋር መድረስ ይሆንላችኋል ማልቱ ከኤልሳቤጥ ሜየሮ ጀራ ሜየሮ ዋንጋዬ ፈራሜ ማለት ኤልሳቤጥ የሮ ጨፖ ደበርሲቴት የሮ ናሞኒ ጀቸት እንጀራን ጋንጎ የሮ ሳንት እንጀራን ትሬራ ኤልሳቤጥ የሮሽን አብጁ ጀዳምቴ ሴትነቷ የተጠራጠሩበት ጊዜ ነበር ሴት ናት ሴት አይደለችም በቅሎናት ሰው ናት ሴት ናት በቅሎናት የተባለበት ጊዜ ዱበርቲን ኩን ዱበርቲ ደሞ ዲራ አነሞ ፊንጀቱት ጌሴት ገሩ የሮ እንደውም ሰሸገኛ ዋቀይ ዋን እንዱማ ጩጩፌ ገራሸ ከሰ ገደመሰ ከሰ ኢልማ ዲራ ካይ ዳኡ ነማ ሁንደቱ ዳ አርከከ ምርጋዮ አልካፈተ ሰኝን ከሰኝ ወንጌል ለለቡ ሲፋታው ሰኝን ከሰኝ መቃሳ ወንጌል ከሰት ጫፈሙ ሲፋታው ሰኝን ከሰኝ ዋቀዮን ብረት ጃለተ መፍካዲ መማ ሲፋታው ሰኝን ከሰኝ ዋቀዮን ብረት የሮንጌኛ እንደለተ ሲፋታው ኤልሳቤጥ የሮቱ ጋይፍ ማለዋን ብራተ እንጂ የሮ ዳውም ሰሸቱ ጋይደ የሮተ በረከቱቱ ጋይደ የሮሰ አደሙ ጫጀራምቱቱ ጋይደ የሮሰ ጭፍቴ ነሞኒ አርከ ቀበኒ ጨበጠኒ በገገመደ ነመስ ብረጅሩን በገገመደ የሮነት ጀራምቱ ጋይራ የዲሜ ማለ ሚሊ ነሞታ ገረመነከት የሮኒ አሪፈቱ ጋይራ የዲ እንደበለቲ እንጂ አለታ ከሚሊ ነሞታ ገለቶዳ መነከዱፍ እምበርባዳ ዋቀዮ በራከሲብቱ ኤጋከስ ጀዲና አንጀራ የሮን ኬስ ጋይራ የዲና አንጀራ ዋቀ amma yero Elsaabeጥ ለለዋንጅሩ የሮት ትደሱ ጋይራ የሮት ትለማታቱ ጋይራ የሮት ዋቀዮ ሲትዱበት ሲራወቱ ጋይራ የሮት ትፈያን ከደቢው ሲ ጋይራ የሮት ትየብፋምቱ ሲ ጋይራ የሮት ትያደተምቱ ሲ ጋይራ አርከከ ምርጋካሲ የሮን ጋይራ
Come on. Yeroon gaheera jedhame maalo. Amma afaan si dhukkubutti yeroon gaheera jedhame maalo. Amma afaan si dhukkubutti yeroon gaheera jedhame maalo. Golee arfan irra kan jirtan mana kana miti. Laayivii kan ilaalaa jirtan miti. Mana ta'anii foddaa televezyiiniitiin kan sagalee kana dhaga'an. Barri 2016 bara keessiif haa ta'u. Guyyaa kanaa kaasee guyyaatti qabamtu otoo hin taane guyyaatti itti qabattu siif haa ta'u. Guyyaa kanaa kaasee guyyaan itti qoramtu otoo hin taane guyyaatti itti eebbifamtu siif haa ga'u. Guyyaa kanaa kaasee guyyaatti itti abaaramtu miti guyyaatti itti eebbifamtu siif haa ga'u. Guyyaa kanaa kaasee guyyaatti itti dhabdu miti guyyaatti itti qabdu siif haa ta'u. Guyyaan kun guyyaa kadhataa miti guyyaa galataa siif haa ta'u. Barri kun bara mo'ichaa miti bara mo'ichaa siif haa ta'u. Guyyaan kun guyyaa ililleetiin jalqabame ililleedhaan xumuramu siif haa ta'u. Elsaabeexiin mucaa duwwaa dhalate miti ceephootu bu'e. Maqaa bara baay'ee gattanii kan baatan gubaa'ee kana keessa jirtu. Isheen bara baraan dhukkubsattuudha. Isheen bara baraan sanuma maqaa jedhu. La predicatibas para diabos. Lumane akeman takevenasa. Maqaa bara baay'ee naan jedhe Waaqayyo. Akka dhagaatti sasirra kaame dhagaa yaaddoo kennan galagashaa. Luma hadagii tabaasaa hadaboose. Dhagaa bara baay'ee ati baatte maqaa keerra isa taa'e. Arraa kaasee maqaa bara baay'ee addeessa bara baay'ee naan galagashaa jedha Waaqayyo. Wimaadaalaa naarraa saadii aloofa. Guyyaa kanaa kaasee maqaa kaleessaatiin hin waamamtu. Maqaa raasa Waaqayyootiin si waamuun hin waamamta jedha Waaqayyo. Mucaa deesse duwwaa miti. Maqaa bara dheeraatu irra jira. Yoomuu mana akka namaa mucaa baadhe. Yoomuu mana akka namaa mana koo keessatti. Yoomuu mana kootti namni ililcha. Mana keetti ililchameen beeku miti boo'amee malee. Har'a galgalaa kaasee darabeedhaan. Ol galanii ol galanii Brita hadaa sabaa hadiifos. Nama sibira jirutti galagal. Nama sibira jirutti galagal akka warri kaleessa dhufanii boo'an jedhimee maaloo. Arrammoo dhufanii ililchuu jedhin. Nan galagalcha dubbii kana hin amantaa? Hin amantaa? Borga namaa kaasee mana keetti ililleeraa jalqabeera. Hin amantaa? Hin amantaa? Namoonni ol lixanii harka kee dhuggatan. Hin amantaa? Hin amantaa? Dawwalanii waan ati nageenyeen baga gammaddee jedhanii sitti hima. Hin amantaa? Ol fuudhee harka kee ilmi Waaqayyoo na wajjin jira. Galgala kanaa kaasee baga gammaddee siinaa jedhan. Hiba baba sia. Heba barana bagasia. Hindandes. Akka kanatti mana keetti naanna'amee mataa qabatanii iyyaniiru ta'a. Akka kanatti dallaa kee caccabsanii wayyoo jedhaniiru ta'a. Amma yeroon isaa darbeera. Amma yeroon boo'icha kee darbeera. Amma yeroon gadda kee darbeera. Amma yeroon dhukkuba kee darbeera. Waaqayyo masaanuu kee gidduutti nama godheensi dabarsa. Mandarati gadi jettee darbite boquu kee ol qabeessi dabarsa. Nami tokko harka kee raasiti yerootu ga'e. Yerootu ga'e. Dabalii yerootu ga'e. Yerootu ga'e. Dabalii yerootu ga'e. Yerootu ga'e. Heba raadiya leefooniyaas. ያለመዳችሁት እንግዳ ነገር ግን ተዘጋጅቷል። ያለመዳችሁት እረፍት ግን ተዘጋጅቷል። ያልጠበቃችሁት እንግዳ አነጋጋሪ ብቻ ሳይሆን አደናጋሪ የሆነ በረከት ፈጽሞ ሰዎች ሊረዱት አንደርስታንድ ሊያደርጉት የማይችሉት ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ማንም ሊያስቀረው የማይችል ሚስ ሊያረግ የማይችል አንድ በረከት ወደ ቤታችሁ ጠራው። መጫቢ ጋበዱበት ዋቀዮ ከነሰ ሞጋፎሪ ጨዋ ማለት ዋናት በርባዴ ዳብደ ገልገለ ከነ ዋሜራ ገልገለ ከና ካሴ ነዋማ አራካሴ ኤብ ድንገታ መነከት ያርገም በልበል ድንገታ ስረት ያፈናሙ እን ጨብሴ ከራበኑ ሲዱራ ባይራን ጀደ ዋቀዮ ገልገለ ከነ ጨብሴ ከራሲ ይፋባል ለሌ ጉዳ ገለተ ጉዳ ቪዲዮ
በጣም የሚገርመው ዘካርያስ እግዚአብሔር ፊት ለፊት ሲናገረው ጠረጠረ። እግዚአብሔርም እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር መልአክ እንዲያለው ይሄ ነገር እስኪፈጸም አፍህን ዘጋውት ብሎ ዘግቶ ነው የሰራላት ለኤልሳቤጥ። እንደዚህ ልበላችሁ ዛሬ ማለዳ በኢየሱስ ስም የማታምኑት ልታምኑት የሚከብዳችሁ ታላቅና ፈጽሞ አንደርስታንድ ልታደርጉት የማትችሉት በረከት ነገራችሁን ሁሉ ቀኝ ኋላ ዙር የሚል የሚቀይር ተርን የሚያደርግ ነገር ወደ ቤታችሁ ይምጣ። መውለድ ማለት ልጅ ብቻ አይደለም፣ ለሴቶች አይደለም እየሰበኩ ያለሁት ጀነራሊ ለሁላችሁም ሲሆን መብዛት፣ መባረክ፣ ሁለት መሆን፣ መጨመር የእልልታ ፕሮግራም የሚሆንበት ጉዳይ በቤታችሁ ላይ ይፈጠራል። ዛሬ ይፈጠራል በሉ ባካችሁ። አሁን እኔ ማትስ አልወድም ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ደግሞ ማትስ ፔሪድ የመጀመሪያ ክፍለ ጊዜ ነው። አይታችሁ እንደሆነ ወይ አንደኛ ነው ወይ ሁለተኛ ነው። ሊያቆረፍድ በጧት ይመጣል እና በቃ ደስ አይልም፣ ይደብራል። ቁጭ አንዳንድ ልጆች እጅ ሲያነሱ አንተ መሬት ታያለህ። ፔሪዱ እስኪያልቅ ድረስ ነፃነት የለም። አዲስ ይጀምራል ኤክስ+y ምክንያቱም ስለማትችለው ያ ወቅት ያንተ አይደለም። አንተ የምትችለው እንግሊዘኛ ሊሆን ይችላል፣ አንተ የምትችለው አፋን ኦሮሞ ሊሆን ይችላል። የማቴማቲክስ ፔሪድ እስኪያልቅ ድረስ ግን አንገትን አቀርቅረህ እጅን ሰብስበህ በተጠንቀቅ ትቀመጣለህ። አስተማሪዎች ሲጠይቁ መልስ የለም፣ ይሳቅብሃል። ሁሉም ዙሮ ይስቅብሃል። አንተ ደግሞ አንገት ትደፋለህ። ግን አንድ ፔሪድ አለ አንተ የምትፈልገው አንተ የምትወደው ያንተ ፔሪድ የሆነ ፔሪድ አለ። ወይ አማርኛው ወይ ኦሮምኛ ያ ፔሪድ ሲመጣ እጅ ሁሉ ስላንተ ያጨበጭባል። ለተጠየቀ ሁሉ መልስ አንተ ጋር ነው ያለው። ካንተ ውጪ የሚጨበጨብለት፣ ካንተ ውጪ የሚጠየቅ የሚመልስ፣ ካንተ ውጪ የሚስቅ ሰው የለም። እንደዚህ ልበላችሁ ከኔ ቀድሞ የገባ በህይወታችሁ ላይ መጥፎ ነገር የጻፈ ከኔ ቀድሞ የገባ የናንተን ፕሮግራም ያበላሸ፣ ሳቃችሁን ያበላሸ፣ ደስታችሁን ያበላሸ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር መልእክተኛ እኔ መጥቻለሁ። የናንተ ጊዜ ይዤ፣ የናንተን ትንቢት ይዤ፣ የናንተ መልእክት ይዤ የምትስቁበት የምትደሰቱበት ጊዜ አሁን ይሆናል። ከንበርሲሳን ገነመ በርሲሳን እኔ ለመፋዱፍ የማልጎል ህምበለስ ከንብራ በሬስ ነው በታጅርቱ ኢሳ ገነማ ሰይጣን ዱኩባ እኒ ሲረቲ በሬስ ዲቤ እኒ ሲረቲ በሬስ ያዶ እኒ ሲረቲ በሬስ ዋንቲን በርባን ካን ሲረቲ በሬስ ሪፈሪ እኒ ሲረቲ በሬስ ፋይለ ክሲ እኒ ሲረቲ በሬስ ሁንዱ መሳገልገለ ከነ ጣራጌራ ሰገሌ የሮንኬ ጋይራ ጀዱ ሲበሬሴራ ነሚቶ ኮይ ለፋውል ከይ አሜን ኢሳ ገነማ በለሰ ገልገለ ከነ ዋና አላ በሬሴራ ነሚቶ ኮይ የሮንኮ ጋይራ ይድሜ ደበል የሮንኮ ጋይራ ይድማሉ